Ngasigi tongan-tonganba pausisingdagi lokhatpa pau khara update pizari ahanbada maruoiba pau lalolop NNCNIM amadi ZUF ki marakta akanba mongda khut thoknakhare Tipingbung khunjasingda NSCNIM na attack chathaki haiba IBWC gi ultimatum withdraw tawgadabani haina TNFO na phongdokhre Pung Nipunipalgi Manungda Siza Hospital Total Shutdown Togadabani Haina KCP PWG na Phongdorakli KCP Taibanganba Group da Appeal Tawrakli Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly gi sitting taret laigadaba budget mifam ngarangdagi haukhre Kuki MLA Tarukna Barjwell Morta Assembly mifam Saruk Yakhre Delhi da Manipur dagi nupi maza ama yauna North East ki mioi anida serial attack chatharakre former CM N Birena condemn tokre Delhi police na FIR lokhatkre Pungjangin Baltigi Haksang Lairol Chankre Singtam haina khaidokliba makhei aikoi punsinba ngamloi haina MLA Jamhem Lungna phongdokre USA gi akanba warning marakta Mostaba Khamenei Iran gi anoba supreme leader hapkre Middle East tension wangkalakbadagi Turkey na jet taruk surprise ta thajinkre Congress luchingba singda MLA Kangujam Ranjit Warore Deputy CLP pham thadokre NPPD North East ki party oiba maramna center da tangdana miyam gi thabak tawba ngamgani haina ai Hemochandrana phongdorakdi BJP da nongna yarokkibasing MLA Ibomchana Taramna okre Kumbi College da lana oja hapkhiba leite haina Ibomchana phongdorakli assembly da khana bidrabadi court ta PIL tharagani haina Briskishorna phongdokre Adomna hojik yengberiba channel asi Kanglei Pauthang YouTube channel ni channel asida iramdam amadi mapalamgi maru oiba pausingi update taba amadi yengba phangbigani channel asina pau upload tawrakpa matamda adom-adomgi device ta notification uba phangbinaba amadi channel asibu pungning thogatbiba oina sungsoi soidana subscribe tawbiduna bell icon nambiu haijabaga loinana hojik pausing amuk sandongna pijari ngarang ayuk lona thingkraba lalolup ani haibadi NSCNIM amasung ZUF ki marakta akan mamongda nongmai kapnakhre nongmai kapnabagi thodok asi Tamenglong district ki Tawdaijang village ki mafam singda lalolup anina akan mamongda nongmai kapnakhibani hairi presna phangba pau amagi matung inna lalolup anina khut thonakhiba adu chawrangna ngarang ayuk anganba pung 5:30 rom tarakpa matamdagi aurakhibani hairi nakal ani ki marakta khut thonakhiba adu chawrangna pung 1 rom oikhi khut thonabagi thodok aduda lalolup ani ki marakta kaya yamna asok apan amadi misi mina yaukibage haibagi paudi hojik paubagi oina chapchana phangba ngamdri mafam aduda leidiba khunja singna lalolup anina pung 1 rom nongmai kapnakiba aduda mipainaba poknaduna sapagadaba mafam singda chenabasu yaukhi hairi hojik su mafam aduda makhatana lalolup anigi marakta khut thongnarakba yabagi pibam leibana khunja sing mipaiba kaya poknari hairi Mars guai aram banrong kalung khang kalum khaluo tawlo khwan jip thau rap mai khwan hi su rap tong the kum khau bam gai dam ke ka khang kaleng khau ruina jip thau kalung na mak kan di kho lap bam gai tong ni the mai hai ra gwang khau silowo namna public mai kabu ko beng pan makhang kalum khalu ga yo to mela na he me guai na ko sataw lo ni na the tung ku the Hoki Bathangja Numita Ukhrul District ki Manung Chanba Tipingbung Khunja Singda Tangkhun Meliten NSCNIM na akanba mongda attack tawkhi haina maral siraduna Inghang Bungping Working Committee na pikhiba pungkun marigi ultimatum adu khudakta handogadabani haina Tangkhul Naga Foothill Organization amasung Central Working Committee gi maikidigi demand tawkhre Inghang Bungping Working Committee gi maikidigi thodok adu Sana Kaithel gi Khunja Singda chathakibani haina phongdokiba adu makna thokiba thodok adu tasengna kantratik tawre haibadu mayek sengna taksare hariba thodo adu haukiba March 8 ki nungtil pung 2 minute 50 rom tabadagi pung 3 rom taba phawba kuki militant singna am kuki volunteer single loinana afaba makhal ki khulai sing sijinaduna strategically oiba mawongda chathakrakibani kuki militant singna nongmai kapliba mafam adusu Sana Kaithel Tangkhun village ki territorial jurisdiction manungda leiba Thingen Loipaini area dani Inghang Bungping Working Committee gi maikidagi thodok asigi matangda phongdokiba wafam adu pumla lalaba amasung semjin chajinba amani Sana Kaithel Tangkhun village ki territory manung challiba
Tingpingbung Kuki Village ki Longmi Singda Tangkol Militant NSCNIM na Nongmai Kapsinduna attack tawbagi tawdok chathakre haribadu victim card sahanabagi toksinaba technique ni haibadu mayek sengna takle foothill area da leiriba Tangkol naga villager sing asi atopa community singa ngallingai haukiba matam kayadagi hauna santi oina nungsi sanana laiminarakhiba amasung santi pamjaba kangbu singni Kamjong Ukhrul amadi Kangpokpi district ki foothill area da leiriba Tangkol naga miyamda yamna toina khatnaba hauba amadi phuba chaibagi thawdok sing chathaba asi makhatana khangduna leiraroi thawdok aduga mari leinana inghang bungping wangking committee gi maikeidagi NS CNIM bu maral siraduna makhoi bu phana ba pung kunmari gi ultimatum adu khudakta withdraw tawgadabani karigumba withdraw tawdaba tarabadi ultimatum aduna maram oiraga Kanglup ki irang thoklaklabadi madugi daida pumba inghang bungping working committee na pugadabani hairikli Pong Nipunipal Phabagi Manungda Sija Hospital Toten shutdown Togadabani Haina KCP PWG MC Unification gi PRO Chingkhai Nganmana Thadorok Pachirol Amana Hairi Chirol Asina Makatana Kunai Ama Chakwatpada Education Health Agriculture Haibasi Khwaidagi Mathau Tai Iramda Masi Manava Aphaba Kunai Ama Puraknabagi Damakda Partina Ngasi Su Leptana Sahi Nifutaret Lanthengna Duna Lagli Mirol Kaya Chatkre Mirol Kaya Haurakli Haujik North East ki Leiriba State Singa Yengnabada Lamda Masi Khwaidagi Tangdu Leitada State Ama Oiri Amadi Missing Hantarakpana Maram Oiraga Public Emergency Tokuna Azoba Awaba Amada Lamdam Asigi Miyamna Mayoknari Iramdam Asida Ladiba Nupa Nupi Anida Angang Pokpa Thingnaba Addoxy Tawduna Amadi Food Poisoning gi Tongan policy kaya Chathaduna Purup Asibu Mutkinaba India Lengakna Makoigi Proxy War Kangleipang Miyamda Hojiksu Chathari Asigumba Tangkak Asida Health Department gi Ladiba Dr. Singna Mathau Kauthokpa Haibasi Achumba Nate Tinjang Kaijang daba Kunai Ama Ohenbada Iramdam Asigi Ladiba Dr. Singna Logadaba Tawdang Karino Khantaba Matam Oire Haujik Manipurda Private Hospital Saugri Yungbagumna Yungkhalak Narakli Masi Miyambu Tengbang Naba Wakhalonda Linkhalakpadi Nate Business ki Wakhalonda Lengaki Dr. Singna Linkhalakpa Ngaktani Haibasi Pumnamakna Khangnaraba Ngaktani Tawriba Thawng Asi Thawai Kanba Nate Thawai Lalonbani Asigumba Miyamgi Yeknaba Sing Asi Partina Kaidongnungda Yengduna Lethokpa Ngamloi Manipurda Leiriba Lengaki Doctor Singna Private Hospital Singda Anaba refer tawbagi maram karino refer tawriba Doctor Masa Makna Private Hospital Singda Laklaga Anaba adu amuk yengliba asi ngaktaba ngamde Aikoina mamang thaktagi khangle madudi sor hondraba Anaba amabu ICU da thamlaga sel launabagi hainabi asi Maitei Langolda leiba Sija Hospital ki authority singna thadokadabani maram chadana miyamdagi layengbagi namada sel loba khudakta lepkadabani Sija Hospital asi pung nipunipal phawgi manungda total shutdown tawgadabani mari leinaba Hospital Authority Dr. Singh lupta numit mangani gi manungda changjarakadabani karigumba party na haibada thawoidrabadi chairak pigani amadi RIMS Jenims ki Dr. Singh nasu lebak ki tangdu leitadaba irang asigi yenglaga mathau ningthina pangthokadabani hainasu cherolasina akanba Thamlagli Makha tarakpa pauda KCP Taibanganba group da appeal tawrakli asumna ngarang March Nepal da Wayel Kati pauche da Jenims da bom thamjilamba KCP Taibanganba group nani claim tawrakli haiba headline gi makha da phonglakpa pau adu da yauriba Mutum Jiban Lata senior staff nurse Lemapopam Ranjita da mateng pangi haina palakli basi chumdaba wafam amani thorakliba wathok lanthok asida Jenims ki nursing superintendent oijaribi Mutum Jiban Lata ai isamak kari amata yaujade masi kupna thidokpiraga khangbigani maram aduna aihakpu isu asidagi maning tamhanbinaba KCP Taibanganba group ta thamoi sengna appeal tawjari haijaribi Mutum Jiban Lata Devi nursing superintendent Jenims Imphal Deputy Chief Minister Nemcha Kitgen Yauna Kuki MLA Taruk Virtual Mota Saruk Yaraduna Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly gi sitting teret laigadaba budget mifam ngarangdagi hokre House ki Lusingba Chief Minister Yumnam Khemchana Senba Chahi Lisingani Kuntaruk Kunteret ki budget estimate puthokre tha asigi tarateret phawba chathagadaba budget mifam asigi ngarang ahoban numita Bharat ki Prime Minister oiramba Dr. Manmohan Singh Yauna Manipur Legislative Assembly ki member oiramba MLA amadi Assembly Secretariat
की ऑफिशियल सिंह यावना पुन्ना लेखिद्रब मियोय तरा मंगागी मफमदा इकाई खुमनब उतखी लोइनाना लेखिद्रब सिंह मफमदा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना अहानबा ओइना ऑबिचुरी रिपोर्ट हाउस थमकी मसिगी तुंगदा ओपोजिशन के माइकेदगी कांग्रेस की एमएलए ओग्रम इबोबी एमएलए मेघचंद्र यावना एमएलए सिंह लेखिदब मेंबर अमदी ऑफिशियल सिंह ऑबिचुरी रिपोर्ट थमदुना मखोइना लौरंब थौदांग सिंह सिंथाबगी वाफम सिंह हाउस दा फोंदोकनखी अतई एमएलए खरसु ऑबिचुरी रेफरेंस पीबदा याखी कुकी एमएलए सिंह वर्चुअल मोता सरुक याबगी अयाब पीनबा ngarang house की मिफम औरकपदा house की लीडर चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना स्पीकर टी सेटिया ब्रता दा अयाब पीबीनबा पोंगमिंग सिंगसिन की स्पीकर ना हाउस की मेंबर सिंह दगी अयाब लौरब तुंगदा कुकी एमएलए सिंह अदु वर्चुअल मोता सरुक याहनखी वर्चुअल मोता सरुक याखिबा एमएलए सिंह अदुदी कांगपोपी एसी की एमएलए लेंगाक असिगिना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा किपगेन तिपाइमुक एसी की एमएलए ngurshan nur sanate साइकुल एसी की एमएलए किमनियो हाउकिप चुराचानपु एसी की एमएलए एलएम खौते साइटू एसी की एमएलए हाउकुलेट किपगेन अमदी हेंगलेप एसी की लेजमंग हाउकिप ने टेक्नोपल एसी की लेटपाउ हाउकिप छाइकोट एसी की एमएलए पौमिलियन हाउकिप अमदी सिंहाट एसी की एमएलए चिनुलान थांगदी वर्चुअल मोटा सरुक याखिदे अदुबु एमएलए लेटवाउ हाउकिप दी था असिगी मापलदगी 38 फाउबा सुती पीबीनबा हाइजरखिबा वाफम हाउस की लीडर ना स्पीकर दा लानखटखी लोनना हाउस ना अयाब पीखी अदुबु अतोपा एमएलए अहुंगी ओइनदी करी मरमगी असेंबली मिफम असि याउखिदबनो हाइबगी चपचाबा खंग ngamdri अरुणाचल प्रदेश की नुपी मचा अहुम दिल्ली दा जाट कांगनुप नाइब मोंगदा मियोय खरना ताथी तवैना तौबगी थौंगसिंग चथखिबा थौंगगा मरी लेनना अचौबो वाथोक अमा लेरिङै चैरक्ता नोंमाइजिंग नुमितकी नुमिदांग वाइरम मणिपुरदगी चही नौरिबी नुपी मचा अमा अमसुंग असमदगी ट्रांसजेंडर अमा न्यू दिल्ली की मालबिया नगरदा मियोय खरना जाट कांगनुप नाइब मोंगदा ताथी तवैना तौबगी थौंगसिंग चथखरे अमरोमदा नॉर्थ ईस्ट की मियोय सिंगदा ताथी तवैना तौबगी थौंग कया चथबा असिदा मेघालय की चीफ मिनिस्टर कोरना के सांगमा अमसुंग मणिपुर की फॉर्मर सीएम एन बीरेन अनीना यामना कन्ना यानिंगदब फोंदोखरे लोइनना मरा लेब मियोयसिंग अदु आइनगी मतुंग इन्ना फादुना मतिक चाबा दंदी पीनबा दाबी तौखरे थौदोक अदु ngarang न्यू दिल्ली की सेकोट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स मयागी पार्क अमदा विक्टिम अनि अदुना वॉकिंग चलिंगैदा नहा कांगबु अमना ताबदा नुंगाइतबा जाट कांगरुप नाइब मोंगदा ताथी तवैना तौबगी थौंगसिंग अदु चथरखिबने मियोयसिंग अदुना चथरखिबा थौंगसिंग अदुदा विक्टिम नुपी अदुना यानिंगदबा फोंदोकलुबदगी एक्यूसिंग अदुना मखोइबु फजदबा वांगांग वाता सिजिनदुना चै थांगबा पेटीना कनबा किन्ना थिनबा यावना फू चैबगी थौंगसिंग अदु चथरखिबने थौदोक असिगी मतंगदा दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट अमना हाइरिबना सोकलबा विक्टिम नुपी अदु हॉस्पिटल दा पुखतुना मेडिकल ट्रीटमेंट चथखि अदुबु महाकी हक्चांग खुदोंग थिनिंगाइदी ओइद्रे थौदोक अदुगी मतंगदा दिल्ली पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन चथबा हौरे मरा लेबा मियोयसिंग अदु फादुना मतिक चाना दंदी पीगनी हाइरी दिल्ली मणिपुर अमसुंग असमदगी मियोय अनि जाट कांगरुप नाइब मोंगदा मियोय खरना फू चैबगी थौंग चथखिबदु फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेना अकन मोंगदा कंडेम तौखिबने लेखिद्रबा थालोन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की एमएलए फुंगजांगिन बाल्टी की हक्चांग मियामना इकाई खुमनबगल लोइनना हौखिबा इराई नुमिता मियोय चा कयाना सरुक यादुना चुराचानपुरदा हक्चांग लैरोल चनख्रे सेंट्रल विलेज डिफेंस फोर्स CVDF दा सिंदुना मियांगी अचौबा खोंचत अमगा लोइनना एमएलए फुंगजांगिन बाल्टी की अरोइबा मथौ मंगम अदु पांथोखिबने कुमजा लिसिंग अनि कुलुमदोय मे अहुमदगी थोरखिबा इरांग असिदा लेखिद्रबा मार्टियर सिंगी मफमदा अचुंबो वायल अमदी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की थबकता खोंजेल यांगसिननबा थीमदा मियांगी खोंचत अदु चतखिबने हाइरी अइना चिंगमीनी अइना तमीनी हाइबगी महुत अइ मणिपुरीनी हाइना हाइरसी चिंग तम हाइना खाइदुकलिबा मखै अखोइ पुनसिनबा ngamloi हाइना तामेंगलोंग केंद्र की एमएलए जामहेंगलुंग पानमैना फोंदोखरे एनपीपी मणिपुर स्टेट यूनिट ना सिंदुना चिंगमैरोंगदा लैबा क्लासिक ग्रांडे की इंपीरियल हॉल दा पांथोखिबा पार्टी की कंसल्टेटिव मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम गा मरी लेनाना एनपीपी की एमएलए असिना वाफमसी फोंदोकलदुना मखाताना हाइकिबदा वाखल की खेनबा पुमना फुरुक कांगलुप की अखुबा मिटिंगदगी हौरकपनी महाक मसा जालियांगलोंगनी हाइबसिना मसा की फुरुक की ओइबा आइडेंटिटी नि अदुगा महाक मसा असि मणिपुरीनी हाइबा असिना अपुनबा सक्तम अमा यावना हाइबनी
ꯇꯣꯄꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯃꯛ NPPꯒꯤꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯏꯪ 2019ꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯋꯥꯟ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁ ꯋꯥꯟ ꯚꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ NPPꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ NPPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ I ꯍꯦꯃꯣꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ NPP ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯂꯥꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭रीम लीडर ꯑꯂꯤ ꯈꯥꯃꯦꯅꯩ US ꯑꯃꯁꯨꯡ इजराइलꯒꯤ एयर स्ट्राइकꯇ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ USAꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯨꯄ꯭रीम लीडर ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭रेशर ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯂꯤ ꯈꯥꯃꯦꯅꯩꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯃꯣꯁꯇꯥꯕꯥ ꯈꯥꯃꯦꯅꯩꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭रीम लीडर ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯨꯄ꯭रीम लीडर ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯣꯁꯇꯥꯕꯥ ꯈꯥꯃꯦꯅꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯥꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯁꯇꯥꯕꯥ ꯈꯥꯃꯦꯅꯩꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯨꯄ꯭रीम लीडर ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ इजराइलꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯨꯄ꯭रीम लीडर ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯣꯁꯇꯥꯕꯥ ꯈꯥꯃꯦꯅꯩ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯧꯅ ꯁꯨꯄ꯭रीम लीडरꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ USꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯂꯤ ꯈꯥꯃꯦꯅꯩꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯃꯣꯁꯇꯥꯕꯥ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯨꯄ꯭रीम लीडर खनबदा यारोय इरान अनौब सुप्रीम लीडर खनबदा US की अयाब लौगदबनी हाइना मांगचौनना सेक्शन वारोल थमकिबा लैरबनी मरक असिदा मोस्ताबा खामेनै इरान की अनौब सुप्रीम लीडर खल्ले हाइना लाउथोकिबगा US अमसुंग इजरायलना इरान की मथक्ता हानादगी हौना लांदाबगी थबक कंसिनख्रे नौना थागलकबा वीडियो की फुटेज अमगी मतुंग इन्ना US की टॉम होप मिसाइलना इरान की मिनाट स्कूल मयादा लैबा नेवल बेस अमदा अटैक चतकरे थौदोक अदुदा मियोय 135 गी मथक्ता लैखिदरे इजरायलनासु इरानगी स्टाफहानदा लैबा इरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड बेसिस कमांड सेंटर दा अकनबा एयर स्ट्राइक चथकरे US अमसुंग इजरायलना इरान की मथक्ता चथरकपा एयर स्ट्राइक असिना मरम ओइरगा हौजिक फावबदा मियोय 1,285 लैखिदरे मियोय 12,000 की मथक्ता सोखरे मियोय लाख अमा हेनबना लांजेनखरे लैखिदरबा अमसुंग सोक्लबसिंग अदु अयामना सही नौरिबा अमदी सही यामलबा मियोयसिंगना ओइरी लैखिदरबा मियोयसिंग अदुगी मरक्ता नुपी चनी अंगांग 139 हेल्थ केयर वर्कर 13 यावखरे टर्कीना एयर डिफेंस सिस्टम गा लोइनाना F-16 फाइटर जेट तरुक टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न सरप्राइज दा थाजिनख्रे मिडल ईस्ट दा उंखनरकपगा लोइनाना TRNC ngaksenabagi pandamda अखनब थौरांग असि लौखलकपनि हाइना टर्किश नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट अमना फोंदोखरे मतुंग तारकपदसु अनकाराना फिबम की मतुंग इन्ना अखनब थौरांग कया मरुम लौखलकपा याय ममांग चयोलदा इरानना मिसाइल अनि सरप्राइज तमना कापसिलखरब तुंगदा अखनब थौरांग असि लौखलखिबनि अमरोमदा इरानना मानामागी खा थंगबदा लैबा क्रिक्सता ड्रोन अटैक चथरकपदा मियोय 39 असोक अपन नंगले हाइना बहरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसीना हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पल्लदुना फोंदोखिबा लैरबनि मतम सांगना मसक थोकना कांग्रेस MLA अमा ओइना मियामगी थगल तौरकलबा सुगुनु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA कांगुजम रंजित कांग्रेस की सेंट्रल लीडर सिंगदा वारौरे ताम तरुकरक मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर ओइरकपद नतना कैबिनेट मिनिस्टर सु ओइखरबा कांगुजम रंजितना नान मखै पाइरंबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की डिप्यूटी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर ओइरंबदु फम थादोकचरगे हाइबा चिरोल अमा पार्टी असिगी नेशनल प्रेसिडेंट मालिक अर्जुन खारगेदा पिसिनखरे महाकी रेजिग्नेशन लेटर अदु पिसिनखिबगी मरु ओइबा मरम अमता पलखिदे अदु मकबु महाकी रिजाइनेशन अदु अयाबा पिबिनबा हाइजकी करी गिदमक मिखलगी मतमसु नक्सिकलगलबा असिदा MLA कांगुजम रंजितना डिप्यूटी लीडर की फम
थादोखिबनो हाइबसिगी मरम चपचाना खंगद्रगसु पार्टी मनुंगदा फम पीनबगी मतंगदा सीनियर अमसुंग जूनियर येंगलक्तबदगी ओइगनी हाइना थाजनरी हंदकदा ओ इबोबिना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट हाबलखी अदुगा के मेघचंद्रना सीएलपी की लीडर की फम पिसिलखी के रंजितना डिप्यूटी लीडर ओइना अदुमक थमलखी National People's Party NPP asi North East Lamdam asigidamak anauba iho puraknaba political party amani NPP di North East ki party oiba maramna center da tangdana miyamgi thabak tawba ngamgani haina NPP gi National Vice President Irengbam Hemochandrana phongdokre Lamlai Kendra Congress Party ki mapung oina thabak tawba Lamlai Kendra Political Development Forum ki President yauna Congress amasung JDU dagi miyoi mari BJP da nongna changlakpada Kendra ki MLA KS Ibomchana taramna okre BJP da nongna changlakhraba sing adudi Congress ki Lamlai Kendra Political Development Forum ki President Thoksom Khamba Worker oinam Bijen JDU ki member Takhelambam Inaubi Maitei amadi Irungbam Bar Singh ni imung mari asina BJP da changlakpada Kendra gi MLA KS Ibomchana taramna okladuna haikibada tongan ba party singna BJP na Manipur gi damak tawriba thabak sing lana uhanaba honarabasu mai pakpa ngamdri BJP bu aranba tahanaba kanna honariba party singi maraktagi ama oiriba Congress party gi damak thabak tawriba sing phawba khangba ngamlaktabadagi party thadorakpa yawrakpa asina oidaba ngangba party gi chanafam leidaroi Haibadu Miamna Takpa Horaklabani Haiki Tormaduga Mari Lenana BJP da Nona Yawrakaraba Thoksom Kambana Haikibada India gi Oinasu Congress Party Marai Chaitharakle Sahi Kharagi Matungda Rajya Sabha da Congress Party amata yawba phangloidabagi pipamda larakle Manipur gi Oinasu Makhoi Masel Senja Thumja Tawduna pham munaringaida lakadoriba general election da MLA amata kaba ngamloidabagi pipamda lairakpa asina Congress Party thadoklaga BJP da yawrakhibani haiki Kumbi College da aranba mongda nongna oja kuntaruk hapki haribadu aranmane governing body na kupna khanaraba tungda tangai fadana mathau taba awatpa oja kuntaruk atu hapkibane masida kanagumana lana oja hapkhre haribadu yumpham yaude haina Kumbi Kendra gi governing body gi member Loktongbam Ibomja Maitei na phongtokre college asigi governing body na sinduna pangthokiba paugi mifam amada Loktongbam Ibomja na haikibada secretary na oja kuntaruk hablamdaba tarabadi handa Kumbi College da CDC na subject taragi Sahi Mari Hangbagi Ayaba Pirakibadu Piramdabasu Yai 4-year undergraduate Lakbagi Tangai Fadana College Asigi Awatpa Ojasing Asi Hapkibani Ojasing Adu permanent Oina Hapkibanate temporary Oina Hapkibani Lunana paper da Amuk Hana advertise Haptuna DPC Pangthokigani Karigumba DPC Aduda Oja Singi Marakta Mai Paktaba Yaurabadi Loktokani Kanagumba Singna College Asigi Oja Nongna Kuntaruk Hapkiba Asigi Matangda Marik Chumba Pau Khangingba Lairabadi College Asida Laklaga Governing Body Dagi Khangba Yaragani Haina Pongdoki Makatarapa Aroiba Pauda Ngarangdagi Horiba Manipur Assembly Mifam Asida Ad hoc Committee Ama Semduna Haujik Imphal City Manungda Manipur Urban Road Drainage Amadi Asset Management Improvement Project Ki Makada Chathariba Thabak Subagi Thong Matau Sing Asi Yengsinbiu Karigumba Hariba Wapam Sing Asi Assembly Mifamda Thabak Oina Pangthok Pidaba Tarbadi PIL Ama Tharagani Haina Social Activist Laisram Briskisor Elias Boina Phongdokre Wapam Asi Uripok Assembly Constituency ki manung chanba Nagamapal Paunam Laikai da Laiba Mahaki Yumda Pangtokba Paugi Mifam Amada Phongdokibani Mahana Makhatana Hai Manipur Urban Road Drainage and Asset Management Improvement Project ki Makhada Imphal City ki Tungan Mafam Singda Hojik Chathariba Thabak Sing Asi Yengsinbinaba Amata Laitre Miyoi Singna Maru Oina Yengsinbagi Thabak Asi Lanai Company Kharaga Puna Thabak Suduna Implementing Agency Oiriba PWD Oina Tawduna Laiba Asina Quality ki Matangda Ahoba Kaya Laibagi Mami Sauna Tare Haiki